Ngiyakwamukela kweNqonqo TV mawuthi umusha kule channel ngicela ugcinezele i-subscribe button ngoba usendaweni e-right uzokwazi futhi ukuthola kuyindaba zamaciko akithi ngesikhathi kanye namabhinqa bese kungakhohlwa ukuthena notification bell ukuze uzokwazi ukuthola umlayezo mawukuthi khona okupostwa yiNqonqo. Ngiyabonga. Yabona noma ungaphika yabona lo sihleli nawe nawe sesengabaza wena quality nawe wenze ukuthi isitabane lesi uyabona uSimomoza isitabane ta ke itotu akayele kosomisi. Wena ngizwe nedlathe exega nomlomo bebebe ngathi ukhotha isidlo sangemuva. Ihlazo lakho ngiyaliveza manje wangithumela uWhatsApp wathi ucela wathi Simomoza ungisendele ipipi lakho ngifuna ukulibona ukuthi libovu noma lemnyama akutshela ngathi udakiwe dot waqala lapho ungisolisa uthumela uwelileke lelidusha lakini eluwelele lihike ama-truck ndize la eGoli ngifike ngilibhunyele ngesikuni ngixobe ngesikuni liyofika likutshela ukuthi ngisitabane mina bengizothumela yedwa kwakho manje ngiyabona ukuthi ngeke sabuyele emuva ngoba vele lento yakho kuthiwa isavuka. Simshaye nawe yenganulengane simshaye yenganulengane simshaye yenganulengane simshaye yenganulengane simshaye yenganulengane simshaye yenganulengane simshaye yenganulengane